Teo foro fa talo fatu sa moi lau mai boka de vai ngo le fiafi. A solua se furu le tasi o le masina. O you lai lua felua se furu le lua e le toi abitalia fo o le tautua ma le unanga lau BluTV. Ia ma le prokala le tautia e le vai ngo le fiafi. O folo fa toi ma toi fa malo atu. Malo le lava papale malo fo i le tautua. Malo le fa toa faiva manga luenga sa fita itunga yaisi o tatou wuturu. Ia ole fo ua se mai le tau au no asiata masani fo i tatou fasarongo ne fiafi e logo po yali ma tau tuina o e Samoa le tu pele ma lo lava wa mai oe ia o mai fo nga ruenga sa e fia nga ye le de yaso i oe na le na fai nga ruenga e o tope lau fo ia e te tiri e luanu se o le fale i oe ele o toi pisi le wala o le fo ma lo fanau ya o a fai sa manuia me uma sa fia ngai ia ile nei aso vi ia le ngale le o le tua a fai fo ile i tau manu vaenga sa i tau mo fai ile nei aso e toi oso fo ile la au e te fai meita i oe ono sai ta e o ena to e tau mo fai ka kou ala kue kaia ske pukasi manga vai kou manga vai fafo o tuma ai le ala kuno e kaia sa rola ia sa fai por sa fa ka ele tau sami le lua masina o folo fa toi mo toi fa malo atu ia te o tau sa mo le atu pele ia o tau sa le ve mo tau fainga e lo manatu ia ele a ufagai nei se fa metalanga wa o le a wa tapu vai tasi pa ia malu so tatu tunu mai lava yo nao se yo nei ai ngonofo ai ngo e ai ngo papa ia maainga na tawhaiwha. Ana tula ia sua whaatuli le pe o tala ile mawainga na ile ala taua o tau sa le avea. Whataro whaete o tau nunga proklame. Wo mapaanga mamai ali tātou BluTV. O amai o e hika ringe fiafia. E se awa e hitai. Se awa e whanoa no ai. E se a fo iwa e ova fiafia ai. Malo atu se ali tātou proklame. Ia e le aso e tō raulau o tau suafa i fo i le aso e le tate alua i lava i le tūlanga masani o wō ma paanga uma ia ono le tātou taimi fo ai maratua o le afiafire nei o le tātou fiso te inga masani ma le fionga i le minister le ua vavai atu o le ua len le valele le fionga i minister i lungo le tātou sum ia e le tō mamau fo i la ia o tātou atu le malolonga fo i mai o le whawhelo i leo le fionga i le minister o leo o fale pui le fionga e Faualo le fau Harry Schuster i lungo le tātou proklame le Tautai e pei ona masania i a fiafi taitasi ai whaleo le ngang fiafia i tātou sponsors lango sua o tātou sama rianga le lei o loo whaama fola mai o lātou a au e a awale tautuaina o si o tātou tunu ue ala i le lango suaina proklame le tātou BluTV Tasi Market tātou major sponsors ia le fionga le lipole sunga le whawhiangainga Reverend Tore Foa ma le lato au whainga ruenga mamalu. Tasi Market ma le tātou whare o loa le na a Massey Road, Triangle Road i Massey, West Auckland. Ma le tua le tātou whare o loa le o lo iei te tonu ma le au unanga ale MoneyGram. E mawhai o na lafo ai tupe i Samoa. Ia, ale ngata i nā ma Mau Massey Road, ia o na e awhele le tātou whare o loa i Papukura, whai ai fo i sau whataunga. E leila si tātou MoneyGram i Papukura. Na o le whaunanga i nai Massey Road i West Auckland. Le Pasefika Family Health Group. Ia, o lo tu wai le foe le fionga. E le tamaitai pule le fionga le aloli i angano mole mana vai whangaloa na seri. Ma le au whaingaruenga malu. Songa ia Donovan. Ma le lato au whaingaruenga nga tai lea o le tamaitai la le ia Edwina Fonoti. Ia, ma le lato au whaingaruenga. Ma lo le ngā lulue, ma lo foe le tautua. Tourism Samoa, io e ofisa turisi tonu so tātou tunu i Samoa ia ua matua pisi lava le matanga ruenga lea ia maisi o le ofisa au wā o lea ua halu whaalau i loa mo le toe te talaina o tātou pōra se rangata i lea o le tātou Pacific 40 ma le au unanga le Dalofa voucher ia isi au unanga i tau na mua tau i lo whingalo ma lau loto pe a whaini whaataunga i Samoa so o se o loa so o se tuainga matatae ma whai ona e whai ai le whaatau tua i whalo loa inu i tua po o le taulanga. Pacific 40 ma le Dalofa voucher. Ngā teilo le Maota Samoa ma le au unanga le service stations i i Vaetelo. Ioi. Awhia nea ia wā fo i leo tuina o lusa o loo wā ma whai ai fo i ona whai whaatau le tātou supermarketi le nā e iai a le Maota Samoa. Ia ma niso tātou paanga masani whaatalofa mo folo whantu. Ai tātou tele i o i le
malolonga ia momoli faamanuiaga o le aso soifua ia o sio matou aiga o le pele o le pule o le matou aiga ia le tolua ia tu'ugai tahana Vaoliko ioe atoaga o le lufu le tasi o le tina o le aiga lenei aso ia manuia le aso soifua faamanuia fo'i le atua ma se fo'i o le o avanoa ua maua ia mataleni e fa'aogaina maisi o le sini o mea uma ia fa'aogā le soifua e auauna mo le atua i so o se galuega maisi o so o se avanoa ia faafetai mo le va'iga lelei o le tatou aiga ia o te ilo fo'i o le mea alofa lava fo'i lea o le aso fanau ia e fa'aleo atu lava i luga i ia e feto'a maua le vea sefou tupi ia lo fa'aga o le proklame o le tautai ia e maise fo'i le aunaga le BluTV ma le Bluwave ia mo oe le la lelei ia ragata i lea o i latou fo'i o lo'o fa'ailogaina o tou aso soifua ma aso fanau po fea lava le tafa o le kelope fa'amoni atu o tou aso soifua ma aso fanau fa'amanuia le tua tatou atu le malolonga a fo'i mai fa'afeloa i le fioga le minista i luga o le tatou proklame a faia te mo'omia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto o le Pasefika e pei o fiti matonga e na o le tasi lava le maketi te mo'omia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia fe'e ma isi me tau mafa mai le moana. E pei ona ufai atu e te maua uma o loa mai atu moto o le Pasefika. O le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata i lea mo i latou e fia le tatou tama o le fa'i e te maua uma lava i Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai ngā lele ia lea o le pama. Le ngata fo'i lea maua pusa moa i so si tu ai ngā sizes. Whapea fo'i la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whaalawelawe ngata fo'i leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe in bulk i le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ainga i Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo i le lātou o ouranga ua tā ua le Manegram. E lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasefika. E tasi lava le no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo Papakura i South Auckland. Can you be my wife? Hi, my name is Sora and I am from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read a plan. E au te toe fia whaatalo whantou, ma toe whaafira i atu le toe taliu mai o le tātou porokalame masani le nevanga o le afiafi, pei ona whailoa i le amatanga, ia o le tātou waso masani le nei. Tātou viso o te inga masani fo i Samoa, ma le fionga le minista o leo ma whare pui, e meisa le unaga tau tine mu. Ia le fionga ia Faualo, tau ili le fau, Harry Schuster i le nei fo i vanga o le fiafi mau te fia whailo atu ro tau pa ia malo tau mamalu. E o le fo'ua to ai tonu o le sa folau ia o le fionga tama fa'asau wa alo sina mo foi falo sa valasi ia pe se foi le vaina lepa malu le falitolu ia a fai fo te talanoa ile tau fa le mata afa ia wa foi le ana papa ia o le o to ai tonu o le matua ia tau ili
ia vai ane foi le fio le tama ainga le fio le mataafa alo tutusa le mataafa ia mai se foi tawilili mo soli ia le wa pale mai lungo le tatou prokalame le nei vaenga o le afiafi o te o folofa ma fatalo fatu ma lo le pale ma lo foi le folau i lau fionga i le minista i le nei vaenga o le afiafi Alafa Asiata, Alafa ma ofolofa tu foi la ftalinga ia tainane le pai tu puma e o se tatu tunu ma ona tofi le tu lo mai mo fa fonga mai pokalam lo fatele tu fa Alafa ma ofolofa tu Samoa ma lo ta pai ma lo no futalo mo se manuia mo se tatu tunu ma lo Asiata ia soi fo le o lo la lei ia tati tau fai fatalo fai la le o le tua o va vai tu lo alo a ia e tatangia mai le feo ai o pinia wia ia e mai se fo i oni fatai mane e pie tau mai ai la ngona fia e mai se fo i ui ai na mau tala i le au pongisa ia ua fa maru fo i lunga e feketale pa i o le tama sar valasi le fior meta afa ia ua fo i le tuo le malo le sunga le matua i le tau ilili ia o le ai te sangi fa manuau lunga le proklame vane fa fonga ba wa Samoa ia paftai Asiata mo le no ia o se temi ano no mo se mato ainga i ia mai le ia va pe foi se mato ainga i ngauta vai e mato ia suli o faso melau e o le o maliu se le tamama tua il mato au tawilili o ia le sa taitai al mato isa fai falongo mai e mato tua ia mai ia le o maliu ia tawilili le popolise nio o se tangata tu maurunga le mato ainga ilana taitai nga foi mato tangata e te le to fa le levo ia o le la unga malanga no o toina te loto hoi o to fa sangata tau ele ngata i tono le mato ainga o tono mai vai maunga ia wa e popori foi le vai maunga ia foi on so tanga ila inga so tua tamai tua i si eu vou lá levar lá tonga tam toi maris eu o mai ai te mio ta onga o te maris tu pua o se te ale foi o puma si ia malanga maris pa o fa ia le la o tu an malo le fionga ya tau li le sa matua ele matua ia pa longa ale pa no mal misia se tangata le leisa ta te tono matua inga e ma fan ai foi nai zato al matua inga longa alfa no ele le maliu ia le fa te ia o mato no ta mai o maliu toi ele ese mato maho fau o temine alo ia sa alta la hoi le tau te feo ia pule ale tu io e moni le sau noanga la ufionga Faualo po la uso foi tau ideli io e suli la va tu ma va ve wale pa io le i tu o le ainga leanga o ile tama fa saua sale va lasi io le fio le mataafa ia talofa ua mai le tau fole mataafa talu le tu o le malo le ngaso solo ale o au matape o papa ia ai ile talitonunga ia au mafana o le tatou Paulo Yesu Keriso ia o le taimile nei e mawhai ai o na so tuli ma tau muli le nei taimi mawhatianga ia ioe u te wha ioe mo ua mene i lau saunoanga o se tasi leo poutu toa o se tasi fo i o iai le tō whasa ili le tunu o le whautanga ia antala noa fo i tō i li po ia lo sina mo fai falo sale valasi a wale fretolu ia o le fitalenga ia pupuali e tua iai tu isa mau ma le latou fo i launga wale fretua masanga ia talofa e na o moonga o lupe o ele ia somativa ina ia maua pele soifua malosi maleola ia e pulea le na au mai i tatou ia ai tatou tau fa ma fananga le tua ia mai se fo i o lau so tau ili po to lole so Faualo ia i le foi taimi male ainga poto ia u le ia te manato nae lo to tele la fo le matanga ruenga mai se lo ia te o se au fainga ruenga e malo lo si o la to lo to la to te io fa fia lo fionga de minister ai o mai se ta to tu no ia te va to la leva mo le asiat o le tele ia lo ai ta la fusio te ila asiat o tele o to fai pule pe na le so te ila io te mile no mo after wo
faipule ana leisia matoainga masi matonu le mtau o te le faipule la o tu la fono hoile tauna na le stala lo matai ai le te isis ya te mino mai le vanga mai ka wanga mo ki o poliki ko fama singa faifainga faifainga part au te le mana hoia mai le oliva mana hoia a le sau mai safata yo sau mai lalo manu sau mai a mai le po tuai po mato o ya sau au fatu le ai le au alu pa no to ja lu o te alu ia pia ale la tau so po le se mata ia pia o te mata ia mata o waru lo se o te se maria se mata ia te tu ainga se o walu el pal tana ngai ele o te le fi alu le il palo te io te lo tu ia fa mai volanta ona mela e alu fo ia se ka o kwa ia mai le ke sau I tu ia pa i la te lo pitanga o tanga o matou ma tafu le tafu jaman e tau songa matou ia o fa ya to la tam o ia la o tu o se te o malo le e fa feno to ya no ma ka fu ma anga leila na ia usa nga ia le ma fu ina na ma faina o alu le pa o te le ia la o tala fu ia e le ngata ta mi atua va no vai pule ma te mi na o la ta malam to le ia por ki ia fai mai te o te mina mai se lo me fai val valia me lo ana sa o te le chapipi te vai ka tu ia mo ia o te fialo I le fialo la position e o mala o fai ngala campaign o fai o ma se te bela le asiata o le tu la le ta ti ma inga ya me alo ita la fu se te ile anga le ina yo te le o sto fai pu anga le foi inga ia ai longa te ia le no sa unio to ia lo Faualo I pia ana le inga ia amata mai le no o Maota mal fa no nga ia Taupea tau vai le tulanga wele opposition o te leo ia te mini o te le rapo velo tu ai pe ana le se o se o te mela le la ngona o te la ngona fa no hoile ia wa ia o to ia le si o fo tu o te suru ia pe o fa un ka o fa inkala ki me te si le to ia la tu va la tamae e mo sa tau fa lili anga tai tau fa lili malau lo fa valia fa to fa mai fa tu ia nga se ia toa e ola pule pe upo le antunu ia o penga fo yo pili e tau ai fangota e lo foi le isi me sili nai lo le tau le penga le tamalo tau ili le sunga ile ngoma tua ia o le fangota penga luenga o le ai wa ilunga o le onga sami lo sa fo lau ia o te lo le isi vai nga pisili na fia ia nei lori sila mai o la ua mauatu ia o le ua mautu I tūlanga me se foi ua taule ai o le tāpalenga o le fua I pale le tofi minister o le laua lunga leo tūlanga o whainga malo ia ai ui o lea a matatuia ia tātatala noanga tau vai atua tau le anga tau ia tātou pe sa o ia la tau mai tau atu le lolo wao le tau a mai si o tātou atu no una ufionga minister sa leia asiata tau sa leia nafia neila le tau so mai matangi ma foli mai vo ia au timunga ia o meleta to to amalia timunga sa timunga fa mo le awane matangi talo fa ia ayo no ni sa o le no o pe o le o tau so oa tu la fa no ngai le ngata foi la ile tu o le malo le tau lili ia ua fate ia foi ina ua pa mai manu mai le tala ile aso nafi ia ua ngausia foi le stasio poutu toa ia o sotato utro io matua ia ile tu e sili anga ia ile ngata o lana fato fala inga ile fale nganga pat faiva sa to fiai ia o lana foi fato fa manino ile anga no le to fa ma le utanga ia le sunga le fo mai le ti akono diken ia ale fionga ile to ole manino fionga ile pepe kasiano ia fate ia ifo ia ile asora na fio yo lea ia ile ya si failoto e lo fo iwa ola nga luenga ale sunga ile fo mai ole fato fa manino mai se le ngata ole anga no mai se fo yo le nga luenga le tua ia fa mai se fo i pa yo le ainga sa tuala mai se fo yo fioi mai fai mai me pelenga ia ile fo i taimi pongisa ia ono le vala au pa ia le tua ile sunga ti akono ia po le fionga le pepe to manino lo fionga sa le asiata ia sisi ho ile toa ma wonunga o tato tu le ngata I tulanga ile
le kalisia ia o le tulanga hoilanga no o se tangata te lelo na tomai o le au foi asiat o no wa nga le fenga ala pepe sa fa ya onga ya matou Saint Joseph ile ngana Samoa o la ua ma se tasi o matou fa ya onga Samoa na ile vaitauna o na toina uma sa sosoani o si o stoina le o kasiano ia ma silao o silao la o le tangata o matou ainga mai tu ai mai sa sosoani foi sa nga lunga ia masi stoina le o Vito la o le au Stars ainga mala Stars le sa sosoani mala to o Vito la lo na grandson ia tamale sa All Black o Victor ia ole grandfather na o Victor to ina na o Vito so la to lu sa fa ya onga Samoa ya matou ia mesela pito atu taimina ia to ino o kasiano ma fa ya onga ya matou langa na si tia la io si la o tutuila ia ai si tia vola to ingo Vito eselmen si tia ia nga o pepe la sa pea o ile pea sa so sonel to ina taimina fa ya onga Samoa ya matou sentus ma se Ustama hoe asola mato laite o matemi o mato mantua he to falili to inga man fainga lana fainga hoile ya to sinal mato ma fa hoile le ngana Samoa male o afo yo o tu male anga fa Samoa e te fiu hoile ata wa e le culture day hoile o le ula ia tata e mo foto inga e piki sao te kala banga hoile no fa yu ele o fe o ma fa ia no me malawar ko no le ke no fa se e manto ele ngano le tama o ele tele lon sao le ngata ia tata tu no ia ma to ia nai marisina o ngai to ina ele o me alo fa ia o tu to ina ele le ngalo na alo fa molonga so sani mai ho ele o langa ele o ina mato Ioe, moni lava sa unanga la ufionga le minista tasi nei o atua o mafaufaunga a maisi o le wha tō wha manino le tō wha sa ili ma le utanga whetalai sa ili iai mautu vai iai tele o alo ma whanau maisi fo i o le au poputoa ma tūla toa o le tātou watunu iai le fionga i le tō o le manino le fionga ia le au pepe kasiano ia po le sunga fo i le whawhiangainga ia kono ia me solo na sao le fa le leina ti loa e mori maunga wenga tau talaso fo e pe le tala ile ngoi po le tamalo sala fai ia me se fo yo nga wenga ia sa fita itunga iai ia nga sei malolo o mafuli le o tele sa fa malu ila awiti ia ola ule fa tusa ia wa ngoto fo ile va ama le tele o le uta ia e fa fita ia ila to sa mafayo na la to wa talitalia manu ya o fasoa matu fasasa ya le fionga le ti akono ya o le ua vala aulo na matai ya o le ola nga luenga me se fo o manu ia le tele o nganga pa manu ina ya o nai vale lo fama sa afia finga ya ono nei fo i vai taua e sa wale fa ilonga ngo le ono sful tau sanga ya sofia ya ai milo mai e tonu mana ya ta fa no ya ono misia la fo i ole mafutanga me so nei tua asi na sin o le tato butro ia ama ta mai le ta fa ta noanga lau fionga le minista matango fie lau saunoanga lo ia o lewa fa ilo solo ilunga o pega ta failangi mai se o newspaper ma wai alesi fa sala lau o lau to e fangu ma lau to e fa manatu ile matanga luenga o leo ai mai se o le komesi na fou ai ta tele yola ile ano fale o lau saunoanga o to e fie fesilia ina ia manino ma malama o le komisina le ua pale mai. E ke lea ila tau e fitong ia ima natu fa pe mai ia pe o se piki ea lea pai o le piki a la fai. Ole aso fina ngalo mai fa manino ina ole komisina lea o lea sa io ina pe na recommending fo ia le board o ila tau o lo ia ile filifilinga em fa na isa uno le vanga lea. Sa lea asiata o ia o se tasi le na recommend mai ele o ina recommend mai le panel. Mai fai ele filfilinga al cabinet e to lua la uan
to fitu na interview to lim ile to fitu le to tolu lo ia na sa ye lungo le afo le la vanga ia na interview ia to lua o mai tu to tasio se li lo ia ni Samoa sa le mu le sio le o se li Samoa se tasio tupu mai ala tunu o New Zealand o le lo ia fo o lo fa wala nta tu ai e New Zealand ia malisilo la to lima to no tanga lunga le nei e no mama ye le tele a se va o la to mai to fitu ai o le to lua la tu matila le na pa mai le tala le interview pan ia so se sia o to lua le o mato aba to fa feeling al capeneta po o to lua le a foi fina ngalo capeneta feeling mai la na el feeling ya o pa a ele o se me ese o le na mato sa va vali le feeling mai ye na recommend mai el panel pa lo no winga la ele I fa pe na overwritinga ona o se watau iai o se wa masani iai na muli tai lava tūlanga whaatatia mai ta iala e fili ai me tau o whaaululunga o matanga ruenga. E ona whai e lole o whaato whala inga a le kapeneta. Ai o le tangata na avatu sa o lava ele peno po ila towa yeri to mai e fili ina maenga lea? O sao le asiata na matu sa valia le recommendation na vatu. Ele mo wa tu la fono va kapeneta el fa manga mai le felo tu si a pe vole fianga mai tai pale mio o le vai to. E ia le pole a olo tulanga ia si o ia va tur kapeneta al faiu e ia mano si ang kapeneta le liu ele ma fai el kapeneta piki tangata le va tu po tangata ia mai faiu e ma fai el kapeneta ele piki se si tangata ia va to fa sala laule le manoso to fa pe moses ia le tulanga le mele lana savalia o le mea na va to le fotuanga le pen o nanen savalia ia le lawa le mo wild fire o la o tangata e tonu o le fa la potonga le o fil mai wa le sai fo ia e tu o lua nisi sai le mai tonu o la fa la potonga Palo faftai tele a wo manino la le mai le vaenga lea ia wa ma le tau fisiri solo matulanga o le mana ia fo ia te ula vai na o so vai nga ele fa ia I fua le lautele o le mana ia te o to tofi mai mai to tonu lava o le li o lea a o tau sa mai malo o le fo ina la to mori mawina le fisuia inga o fainga malo e la le mana ia fo ila I ai o le lawalunga la o le isi vaenga o te fia fisiringi ai o lau sau noanga lea ua tu matila I le teimile nei ai mai so lau to e fafangu le matanga luenga o upu ia o te fia o to mai e whalau tele ei so fina ngalo ai pe ua mafua fo I se a wa laiona e nau e matua to e ta fale ma to e to fatu mo na ina le sa vali lea leo a mata mai la o fionga komisina fo fa ke a mer kuanga o ha ma ku ai nga vevesi ma uma mea nga upu ia ma la pela mai awar ko ke pases o le a mata le a matanga fo o le lau pepa fo ma le upu fa ma lo si la o fionga minister awa fo ina I a piusinga le fa tuanga le o le a vatu le matanga luenga lo no winga a kau fa sa mo se kala fa fingo fie a wa fo I tote me lea pe tote tafili sa unoa ile fa tuanga wa vatu le ala mafu anga wa to fa ma fa ile va nga le matanga luenga lo fio ya ola asiata titilo le il men tupu le finanga na ia va fa fai ai fa perfo sa ia la ia tulanga foi fasiana mai le mamanu latunu na fa leo I newspaper ia na fa leo foi isi so ia palmene tono le Maota ia tungalunga o laula o sia o vai nga sia ta va pe tatu to ia mata e ui ile teleo o le vesi malele mautonu sa ia au le wo for laud za to va o le fo ile wo mo kom sina fo o kom sina fo ina for laud tonu o te mile o le vesi le te le vo lo manga ia se senga o te lo fo le ngata I manu le tonu au tonu va matanga luenga sa ia fo ia se senga wa ele marfia tulanga le ia ma fo o ise lang o fa so ise lang o le
ili tapipi o stula ele fanti na tineia pe tau fai o falanga ole ya taule al tangata a yelo tatonga politiki ele simila ngai ai au malola palota la sol palota mo leo ia no malola ina ole fatinonga la te alu tu la o luinga la le la tal wa be singa wa ese sengo tato manatu na yai o a foi nesse na yai tato to a matal tato folonga o le pepa le va tu te fola o le pepa pa ele ai ma se fa se me va ilunga le pepa le o le folonga tato e tu si ta o to le foi le folonga wa foi ni me ya tunga luela tunu tilo ia tunga lunga ia e tatau na fai e se fuafuanga e ava pe ola tupu tina la te pe lo le mena ta to pe pa foule ye te pe mena sena nei toi fai se fuafuanga ia ele mfanta to for la wa le tau tio amala pa ule tu mulapsila ava pe la tilo ai o len na ye le bele na fia vo yo ia pa mama na le wa tu le no fa mal mena saulo tato wo luma tato sa vali tu la fonu tato sa vali le fa maoni o le tauto fatino le tutte le metona fatino mata ma faye te pu e mai le fatu tuanga o le tunu ia tato le fatu tuanga le tunu o le fatino tutte le fa maoni malmoni mal tu la fonu ona mai volo la tu fatu tuanga wai e sola lo fa tu la tru o siata ya la te lo e mai Maota e fai fu arta tu ai leo tal ton tanga ya e peole nganga na o le fam talanga sia alo fa tai lau fionga ile minister awa au tai ai le mata upulea o le wa ta o tonu ale vai sua e tele na fa pole ai le isi to tele ai mai sia ale to tele o lo o wai lo la to tali tonunga ile fainga malo o le aso government of the day o le fainga malo tu le tatia ile fast tatia ile HRPP ai ile mai ta wantu ia ila to ua masani le tulanga fo ile pe yo fakeka inga o ke vatua ma to New Zealand ua ka masangi ka ia ile leipa national leipa e pe ile ya sunga isi nga fo ile wa masani ile matou tiro tunga matou mo onga ta mai maue ia maua enga le o tu ainga soifuanga le ya tatou e se mai la ile me fo ile ia tala langa sa o ila se moni la sa unonga e sa ro mai maua le makanga ruenga le alanga o HRPP upo moni atu lo fa fonga maua le tu no ele tau nana tia fo ai fa fetai ono o lo fionga le si minister o le o matua a mata lava le matanga luenga ile samala ino sa valilea e ave ese ni so fe ese inga wa o mo nga yo ma to va ya tu mar mai to watu ia yai ni tai mani tangata fainga luenga le malu e ave umala la to lango ile fainga malo watu le mai fainga malo leso ela le ta te va to fa tai fo ila o fionga ile fatulanga ina mai se fo o le tulanga ina ia solonga walanga a tiro iai o le malu leo malo o le malu tanga leo Samoa atoa le tatia i le matanga ruenga o lo lima taita ina lau fionga ia e malo fo le fatotoa o vai atua wa amata fo ile matanga ruenga ai so solo toi ma fa manu yanga o ko ni la lima e ka ko vaanga wa ia ai sei sau noi tatou va ai me se foi wa tai mo ni ngo tatou va ia pe la adwa ia tatou na fanua le matou le tendo le matou ala taua ia na fa so tai vai o le komsina ile ngo e fa ngo ile va ia ta tele fai ngo ina se vai lo tau langa to ya paul meno sa lo ma va fa tu komsina o tele lo polar ma fuanga na fa o va uma ia wa le lona tolu ele o tato va no fa va le la mai ne Australia no fa i va na mai me fa Australia o va tu le o tele lo polar ma fuanga na fanua ai ole nga fa na fa o ai le sau ia sa vesi ulo ia til tai mama til fainga oile le linga le sa tupuna mai le fainga la tata na le tai mapo til fainga e wa titilo se o vai vainga se te pa titilo sa tal faso
pe ona fanua na fe mai to sa mo fa sioti na fanua ya tata hoira no o se fa ia yo ta ole mai ta yo taua ia ai sau fo ia tai mam til fainga ia le me ole na tupu ho yo le ta ole pa pe ta na mo ia o fa tu kom sina ia o tava ia wa le va o le fa nga ho yo pui nga tai fa o te fo mo le au fai me vale ia tu va to so me la fai me vale ia tu sala o te idea la va tu sai la fai ngo pulo e pota ma po tu fai nga fai ngo le va o la solo la lunga le ile tau ho na fa no pena pa na se vai nga nai ia ma tu na vai la Asiata pa me o se ma i va uma o tau e va e pe e manifa fai ngo i tamai tai o tele va ia se va hore fa ngo se tamalo na va na iva America o yo la to carriers e fa ngo la to prestene ma no la to tangata tai au ya o la lang ya ti tiro pe sala yo se me sa mo petania au tine ai o tine ia o foi tato va foi ngo o sa fa ngo ole lady ole MV ole tai ngo tine ole lady yo pero nana ise na tra o nana lo ma fo mo no longo foi al komsina se vai fo po yo tai mam til fa ngai fa ngoi va no winga la alu ya sa do lo fio ngal minsta ya asiata me pe fo se lo tau le pa fa pengi fa ngoi ya tai ma ya se yo se ai si fa on ma ya e tolu ma to si fa to ma ko ya ko lo tau ai me tau ai Samoa ia walo winga la fa pela tuli la po ai na tupunga mai ia na fanua lo winga ka fa ngoi ya tila fainga la taula na so mai la tila fainga wala nga po tenele le na toe ai u nga fa ia ile ma vai ngai na o toe aru ia se vesi uleo ia le la ma wai lo tenele na fanua le ma wai no teno na fanua no winga la le silava o tila fainga ia ai ka kaula ngai le a to tila fainga pe a le alu matai ma e wa fa la ngai mara to fo ma sanga pilua o ma sanga pilua lo fio ngal minister ia lo fo so ni atu por kala mel tautai ia ai na io te vai fina ngalo vai ole tua ole mo ma ya ole tono ma sa ole mo tono ya la vai la de komsina la mo bo la ngor ka pe po le tinga ta mam la ma fa Samoa til fa ngala le ngor ka va ese ya le na ko va ese so ese mai se va fa ngor ya ta ma ia oi para tu ole ma vai ngale na tamai o se ve si o leo mo lo so fa no se ia wa ka mo fa no se ele tu punga mai ele fa na ia le na tonu ala le na toe ai ua yo ngafa ko foi lai na ia to lua Michelle tama o le tino o ia wa fo me ma to le ala to na te sila fia ta to o ia sa wala o la to fa fo ma to fa o te to si fo i meia ia ai fa fetai o le nae langa o kenge o taua sa o lo so noanga o le tua o taua le tino na fanua maona ngafa wai e pau fo yo tangata le na ile fono fo ile ta o le fono so tuli malai o le ma o ai o kanga ka wale to tele le au feito fa lo tele lo le fisi o i tonu na ile fono le ta o le fono na so tuli ai i malai o le ma e o vai le wa nga le o fa ilo atu i ngol ta por kala ya e o yo le a tele o le mitanga o le loto o le wa mantona to e fo ia tutu langa o le puipuinga mai se fo yo tatou talafatai mo tatou o nga sami ai faftai ai la ofionga ile tulanga le e ile maliule na tula i mai si tamai vainganga o le ala vai tau saililia tu pele ma wese fa mtalanga ala ofionga o le fo se mafuanga po le se tulanga o yai ma se tal fia na sa ele masala minga ia tem va pene ai se maliu va pe e alual so nga leo ma le ma tato ali fo mai ho le tulanga pe se maliu ai fa natura po le meu maliu se awala se o fa il tanga se me valia e ole la mo fa ma ni mai tanga lunga le o le tamale na maliu ai natural courses ele se tulanga o fa se me le tal fe ngai o mafu el maliu o tama ya o le poti mun manan tanga lunga se Malo fa tai la le o manino le vai sua le
O le si vaenga o te fia whaafisilia tuai lau fionga o le toi whamanino a le tūlanga fo ile leo matawhai oi ia o leo ai mai si o le matawhai oi fo ia ila taule na tau o LTA ia po o le foi sai ai o la tau tofinga mai I whainga mua e mawhai o na la tau tiketinga ia ta vale ma vaenga whapena. O ia se swing o le vaenga lea o le afo ilo na ese senga o tiute ma matawhai oi po fea le li whai ai le laiseneina lava o ta vale ma laiseneina o mefeo ai ta vale o le afo ile vaenga leo lo whai le vaenga lea whamunmole. Whaftai Asiata ia o tūlanga le metono leo ta tia ware o whaatino o le vaenga o le teimini o tau sanga tala tupele na whai whaatino. Ua wawai e se ane mea tau laiseneina o tangata ta vale. So se mea tau laisene o lapta vale ma toi ngā laisene moelo laisene pe te ave masini, ave loli, pe te ave pasi, ave taxi ma ta vale light. E ngafa le ma le RTA. Au le tūlanga la le whaafse nganga o le whaamarisina o tūlafunu. Le tūlanga le o le whapena foi laisene ino ta vale, laisene ma ta vale o le RTA. Au le tūlanga la le laisene o lapta vale pe ua expire lo laisene le whaufoua pe te whaloa ele se laisene. O tūlanga ia ngafa malimtanga lo ngā leo. O leo la e whaasalainga e ticketinga o e maave o e whamsinonga pea o tūlanga le. Whapena hoi la masini le paka i tawa wai fau i a tātou mele o i o masini hoi e paka tāwari. O lea hoi la e tūna inga teimile le tau pauna tūlanga o le tau whaamanino le ilanga le fio la e o loi whafo le fionga le Lehmann star ya olo. O le fia whaamanino. O le tupele maua mai I mika ia e ave mai o le LTA e le a o le o le tupau an me le o e fai o le mai siaki ta vale ia I lumo mita ia po watu tongi le lato tupe hoi le paka I pe tai sfuru lima e minute le taimi e mafaina na tongi le piko pito I Mayoral ia nga fuare por ale umile po tu tongi la paka ale tongi la paka tiki la ia o le o nga luenga la na fai e matou tano nga le a o le ahonga hoi leo o le tupelei tutonu o le mita ma le baba inga o le mita. O le ngaluenga la ngaluenga le RTA. O le la tau fetu na ile mea na. O na mafua maiva mai o isi mita nga whakau o le RTA. A o isi mita nga whakau o leo. O le la tau te ia fio mai le fio mai a olo vai e. Ave uma o e mika nga. Te leo manao e ato leo e aole. E aole tupe o masini na o mai lau vai ngai au tupe ma to tupe ngata ta tia mai pe tu singa tikeri amato ba lo fa vitai ia mana ia amu ia foi lo fina ngalo mala la seta le si o le si la tulanga foi ngata wan to ngata I fangari ila ye le mato vai nga ho traffic o le foi la na le se ia fio mai le fio ngai le minsta mato tal no pola le umila ma wala foi fina ngalo na ye e toi te tala malai vale le ngauta ia yo a tele vo lang e misal tato abanga we fe malanga inga tutui la banga me tutui ma banga tato la foi pisis le ai am se foi pisis o tele tan no mai po afeta la ole la va o fale olo yo I pang ia to tele vo mato inga pang sa ine il vaso lenteni yo le la to vital sanga na fa mo se to pe o mato le la va le o fale olo to sa ia pi ia le la fatali olo po le umi on passe e mai foi lo mato va nga ufainga lo nga le nga tai fangari dia eto e batul mala vale le ya olo e fa fa lo I vale le o tuila alo fa tai tele mana ia tele le tūlanga le falongolongo tu man to ai tato mika ia a tapaka a wa nei ni usila ia na fu esi le fia ma so Australia te lo tasi le tu petele o le tina e o malo le maua mai ai awa ale faia fo itu inga fainga e wa lo monia ia e le va peta tau e tele no atu nei tanga ta fa tau ale mawani pakai fai fa tau wala ga pe ko kumu ai pakala au fai poroka tu foi tu so le woto e pakai ale au fai poroka ai ro tal tununga ti tau foi ia wa pakai la fai poroka I ma to so a to tu ai
ia ale tau tasu e lava e le public le maru lau tele ia ni nai vaenga ia tu e paka e au ngā fo ila lea se itu o ile si paka wai nana umina tu da vale le si ol fai tala lava male a ma paka alu lea loke o fur make ai ta ua tele ele ngata mole ati na e o si tato ua tunu ui nai tupe maua fo ia ai ole a fai male sona ma fa ma sani tato le vaenga fo ileli na ole la tua fai fatau alu loa ele o to ia se tu ai nga fo le peko ai lava peko ai lava ia wai sa o matua te le lunga le tulanga le kapak le si vai nga te fia fa fisile tu ai lau fionga le minister le keise so le tama fo ile fa sala lau le Australia le nai nai tato ola se update mai o le vai nga le fa mole lau fionga Asiata ia la rua fatau no le tangi ale alba fai foi le anga i la tu ona le tangi mal fasia na le fai mai o ta ulanga ina la to suafa ona folfolanga se tasi la le ni tama ia la ta tia tanga luenga lo e fatino la to le mulianga e wa titi lo la le po la fa inga o soltu la fono ho ila na fai le taimile fai folfolanga ia e wa e ele tulanga hoilo le ta uvalea o le sua fortata e se le molianga le ai foi la se molianga hoi te fai se tala pe te fa mata o tangata o se fa talanga hoi ni upu masoa e fa ngai e foi la molianga o fa nga upu masoa e fai se tangata po le fai se tala hoi le te fa mata o me o mala e molianga se ale la patati le o fa pa senga la to mai fa mtalanga ma me o fa no mai o me le fa nga mo wata o ia sa tapu e ma record mai I fa sala la nga tamalia ia ma tulanga na le o ia o ne vela tatu Asiata il me faule o ne tatu o fa tai tai to New Zealand masta o ia so la Faualo mo lianga o mai ku el vale lo si la ke el vale ke va kwa si va nga mo lianga o ia matu ya al vai te milani Faualo lo se tangi mtanga renga leo pe Faualo sa tangi sa itala e ma fai al termina na fai le listala amai sa polo inga na ta fi ta le final be sem sa mo se longa o man ma ta o le tulanga la leo no we foi la ta fi o la ta male ne le final be sem ma sa mo se vanga na o mai an ta pule le fa sanga eti on me fa le vere ya si uso le akin fai popo ia sa un men sa wa ya sa mo wa si na me o ye ne ya la ta fi ala kin fai popo ne ya lo fat pese ya se o teina ne sa mo Lehmann fi ala tu ya stadi ia pe lo tau vai tu e pe ma suele no tau vai toi pe na u fa le ngai na e o tantara no ai o na u fa le ngai na e ia tulanga I mata u sa mo li ai le sunga kin fai popo ma ai la tou ya o le sina sa I vala ta sanga kin fai popo le fa le ngai na ya le e avo ta fia le fa wa unga o le fam sinonga pe taila le Italia el fam sinonga ya le ta sanga le o la e fa wa la le la ho le fam sinonga ya kin fai popo ma pa ya o la tu ma voila le final se ya kin fai po ya tono e o tu te mio mai ne mio tele se ma banga kin fai po to ya ma to vai lom la man io ia te lo foi o te ler se le ni to ina ma wai na ya fatunga na eu te lo foi la o le tu inga tale na le la ono tupu mai le sungal fasal lau ya tiu maluma pe fa pe umile tau finga matulanga fa foi ngol case eu pe te wasi e tu ina le ofisa fasal lau pe ia o almela na ta o se ta sino tu na ngare sa ta sanga ina e ona le tangi le na be ia ta fia ia one le se mai le fatino ingol fams o le fam sinonga le e fa fela le tulanga fo ile ilona fa wa wina wa mana tua le to na male laina o nanga fa pe nei le fa nga fo ele uso fa sala laulea e kama fo ia me fa fana tango fa lau telefoni e ono la vea ai le fa il tau finga lea lona to e fai o lona tiu te lea pe e ma fai lava ona fai ana por kalame a o fa taritari ai a Asiata ia e ma fai an fa wa tulanga le anga o le tulanga le ila lo tato fa vai le
le tasio tato ya Tautai le ya tau le fa le o io ma fa po ma fa fa le sia ma fa le anga no Samoa o le ato nga ma fa ya o pule o le pasa la wina o ma fa e le failan ta fitu langa e fa o la yela na ya tau se va na la o ia se tu va eso tu la fono o na fa lo la se to nga polo nga oide ya woni to fa sala tanga tale no le tu la imayal mele le so tu la fono e te mi mama ma o fa sala la unga e ono tupu mai le vesi me va pen se mai a fam sinonga ona to titilo la ya o tu la ta o to te mi ne se Palo faftai fa mani nonga vaenga le wai o mo di foi o le ala mani noi mari sito teli no winga e fa ya lana fa ila nga winga fa sala lau a o se upula i lo to e a fe o meia matulanga e a fia ai matau fa fefe ma lau le sitanga ta foi le il fa le nga ngolona suafa o tau fia o e matua nga me fa pena ile taunto to fa ya ya i me ai el fam sinonga le tal fe ile tu la fonona e asia i fai ngasa fasalong ya en fai na fai ni fasalong i si fai o mafofo e la uta mai fa visili tu alta tal no ai le vai liu le fa mole ala o fionga ministala nga o le te va vai tu tele na tele wa ta tele le mele ai o fe tonu ai kolosi ile leina o lauta la e fai e te afia ile mele e ono mo li ai o el defamations po le ya tati ai el tau fa mata pai peye fengo fiele vaenga le o kamafunga le o forfolanga ma mea ai le lau vatua se tamai fa te inga fa fonga mai le tunu wa te lo le au nga le nei vaenga ile ko kelo le au fa sala lau le tapasale aru nei te mile nei o fe tonu ile le inga kolosi le lau vatua ni fa te inga nei fa penei ila lor tu la fono aya tatu samo afa penei no fa yatu ia isa fa sala lau na mantala noa ma simi. Ia ua matua tau me simi le matua ngaoi o siaki. Ngaoi o siaki. Tala le simi ma ua tala nongan matua ngaoi o siaki. Afa pe o siaki le mingi skapo po stangata vo ile lo. Sa. Ia or kala nga simi a ua mo kwa ngaoi so o ke ofo ai ngaoi o le ka ko siaki so. Ai le isa ufa maunianga mana mea na o ma ingunga ava ma simi. Alu siaki e molia ule melea. E mafai. Ua afia i lalo le wa afia o le mele fa sirki o le alu molia oi wa e fa sam talanga ya afia ilon na ingo tau le ya ma wa afia ilon no tau le e alu ila sirki amai moli ma pe ya wa o ma ulunga ya lo tu lo wa ima tu matila tata sirki ya me al mato au lotu po me al maton ai no fa longo no tala va per no ya tu pes o to ya o le teton winata ma o te to fi va ai vo i mo fital no ya am fa sirki fa imena wa ma fa ma ni la e saki fa ma ni saki o ena fa yalta o le taimi na fa yele le fam tala ma le men fa yele le fam tala ma o le taun unga fol fam tala o tau vale ai lona ingoa tau le leia tu sala pele le o yesi e fa ma ni al mo le ngale fa sanga e toi so se fam tala nga te fa e a fia ele ingoa tau le leia sangata wa e la vea pa wala e faina e te tu e stoinga tu ape o lo tu mai fa pe mai alanga sa ola tala nen fa yat pe a fia ilo na ingota o le lia pele e sa ola tala o le sa o le tu mai la o e fa pe mai e alo mai similo tu vata a sa si mai e sa ngonga o ya la kupi o inala le poleare a fia o le ngo le fa talanga mal bena e fa mai lo se mau mai e sa ya sa o le simi mal pepa mai nga kula o ako kupe lo fani sa yese la kala nga o ia nga mai lo fani ai ngofo nga o ia kupe le ngo faifo ia le o nga o ia nga o ia kupe ai sa lo mal bena ele la via la tu sa peta va le ali ngo tanga le ala ufa ala fa ma ni no fa ia mele na fa to ia o le me moni o le defense na ele defamation truth is a defense to defamation Nai tele le winga tonu wala le wo fa tu ai wai ta u tele o le mela le fo ile o le oso o lautala e fai alala wa e taritonu e yai me te packing ai e se mai foi la tu nga me foi le e na oso lautala ma e fe al fa ile fa mai yai me pekai ai le me se mea a o le ala wa manino ma mala lo no winga
e mawhaina o whai atu. O tama leo siaki o matuanga o ia. A lai loa le leia siaki. E mo i o lau tala le whai. Tainga kei loa awa umana na iloa na sauko o kurim whako ese mai akea. Ia a utango ala e whai le tala lea. E sala ilo ufai alanga leia ia ufa amaunianga. Ai a e whai ala se tala ma e whapea mai na whai mai pai mala whai. Rono wingo le umia o le tangata o aianga whai whai kala le a le wai no fo nei wha leo. Ia e ka mo whai ala kia no su e umamai ka ngaka ngei mori mawina lau ta. Sao le lau sa noanga tuanga le asia. E whai ala tala ia wha vai ala tala whai nei wha mami. E te le mwhai lona whai al mena. Ia wai tula hoe ke kula ke kuli li ai au ka for ko fe ole paunga ila ko fe nga. Iyo ta u te longa o manel ta fata noanga nei to tele nisio le a to e sui o la to ma. Ai e mo e fata ta la fonga. O te ifo ita le ta fa longo inisio tanga ta me fai ona la to au mai nei upu. Pa pe na me tulanga ia e ta u ala fo ile nga e afia ile ngoa ta u le leia. Iyo. Ai wa le sia it's all the hearsay. It's a hearsay fo ile ia na saurola ia ki fong. Ia ai alu lo mar hearsay na. Ia ai fai tu la o mi ai lo to inga vai nga le. Ai fa taila lo no winga la. Ia sauno. Ole si tu la o ngale tu inga so tu la fono le sia. Ole mele ole Facebook e la lauma yo ba fai un poco la me wa le la fa saula ngai ale Facebook o le YouTube o lai fai Australia pa fai lai la lauma yo ia se longa la que al voila su o ya como pa maulanga al mele le fa karikat e ko fu me lo ngi su lo wa tele wa ale ni jata tele lo fi su ia ele mpena fa se mela la fa fo lisi tu o mela na le fa o le lave o le longa o fa na le longa le tato ia ile mene yo o mo teknologia fa sa la ile ia o mo ta fa ngai ile pion mela sa tato go la mesa no se pas ia mar TV al tato o tu wa sa no se pas o tala le ai ba sulo sul pepa to su male mar tata por talan fa mar TV o le mo mata to ia o mela ia a penga ta fai lang ia e fai ia la unga yo ta vai foi to no Facebook o ma to yo wo fo e fam talanga ia fai e tanga ta hoi nunga la la mai o i New Zealand tanga ta nei a le watu ho le pire watu o fam talanga nga kai fam kalanga e fai kanga le o langa e le mo e le mo qua pu mai o ia ave fa lo Te fio lai. Io mola me fai te complain da cioè ma io la me fai ya. Te fio lai. Sa ole le tu langa le. Awai ele tio foi la ole la vai sauno. Ole la pe o mawai maletali foi le lo tapa fau. Le tio tele o ila tou le ngutua. Pa ngutu tu no le ma fau i lunga. Ele o tangata mo I foi. Ke siakia kunga. E te siakia kunga. O se aka o se tulou o se laula au o se ata o se solo fanua io e lai fa polo faila mai ele ai mani a la lafi mai ai tua nei tangata atu foi le tala au tangata ia matua le tio foi matua o no le wala to mala malele ile tu langa o iai e wala ngala fa kango karu ka ke na susi tangata fa ya tunga ele o tangata o lai lunga vale me fa fonga le tu ai wata o le mata upule o oficiali tu ia e to ti mata upenga ai o le tautai ia le fa to fala inga me se o le to tele ila tu ia o isi fa tangata ia pa maka mai ai lunga e pa mai ia ila tu la ta te vai tu ai fo lingo tangata sa ai ia ai fia pe ta sile upu mo sa le tala no to tele o upu lo ngoi ia ngoi mai sia me o mai e ko nga fam kala hoi ma ko aso hoi ka ko la ia a misang ia ya kingi ki ko ai ngam kingi ki sia yo upu nga kai upu ele ringi me mo yo ile nga o ia nga ma ia lai no mai skala mo ia almela no o leo con uno fai foi lo me la wa international fai a gol foi sa ho ia la foi o va on por ma ka o me Alo, va taila ilau fioga ile minister. Ole si vai go te fia fa fisile tu aiole. O fofuanga le ole to tu ese na ole
o le matanga ruenga o leo ai mai se le matanga ruenga o fare pui o le peisa tau fai mua ia e mo i lava lena toi u lava le toi tu fatas ia le hase ta ua ya la yona tau toi fuafua le u fai lo mai e lau fionga man matanga ruenga po le si lua tau sanga o le a toi fa tau nu ua i le vaenga le o le a le ta ua i le separations le o le matanga ruenga o leo e me se le matanga ruenga o fare pui ole taua se ia o tatou na ola mai so ia e pau ale tali melo tatou so tu la fono le ave to a peo pau angar kali le fai o mano ave to se le sisi me o fai e hoile to so so ani hoile to ya tia le olanga pe a o tu langa ia o me foi la le o tu por termine me se la so tu la fono le o tale pe fale ngoi foi le o tavai tamiti hoia na o to light ai o mai fonga o kai lua su ka sa life pui a ona tulanga e o nana le se tel tonu ngawile ila vai tu la fonol mana yo tu la fongon tu si male manato tu le tu si mai le fenga malo ho te atu e vai se la tam faila le mele o le to fota ina le ola le olanga tangata le la o manino mai tu la fonol le manato autu le tu la fonol le fati no ngole o nga ruanga al to se male to tapu e malta ai na to o ave ale me hoile so la so pang tato e sui e voile ma vo o ave me ho to e foi al me toi ila ula titilo e se ave se va no el ma vo al manager tu la fono male manato le tu la fono ai se to ave pe se va no e ia fare tonu ave pe la no ia wa ale ila wa ale fa yal mele na pa wal me fa ya lo wa uma ka ko pe fa ngai pa ka pa wal me fa nga ave nga ka tumu ta fa ile si fale pa ile ele o le tato tu pe al vale o te longa o te taritonu ma e to sinalo ma fa a tato tam fa ya le me nga ta tam fa nga le mele ya alu ma fa nga le tam fa te tapu ema to fota ina e la titi foi tangata e o le fal pui mai ele na le fal pui foi la tulanga titi lo ye tam fai to tapu ele o le tangata ila wa ma ai lo i si wa malam la titi foi el temio o lo el malo ya va pe hoia o mele tangata le vanga ia u la vale ho ele tapu le pese me va pena limas fo pese na tangata ta fa ngata e fa penale a mio bo vo tu la vo e mai morte mi e se men fa e so tu la fono penale a maunga le impaseni a le totel e tausia o tata e ma pai no fa ele nga luanga mai la ngona vo le salamo ila vo ila mai tau asiat te lo la vanga tatu ia mo lia tu me yo fa so tata o e fa fo se ia me o panta pitu silina na nga malunga ta ona vo yo pe o soltu la fonona na tupu ile o solita ia mal soltu la fonona fa o se la vea matu ya sta ta winga tango to ai se makong ya i pe tu i pa u la no ele ya lo ma fa wa ese le me tupu mai e o tele la vanga ila vai o le nga malu e o mai fo ta ia o vai ai ta no isa la mo mai me ya me alo o fa ale oli ala va hoia e tu la fono ile fa malosi ia o tale fa o va ngala na le ila wa mai tang la lo vai nga i pantano tu e fo ima ma esa o modi o le va ngana le tu la email le la il limpa senele ta la no tu e fa ya tam fa ya e mo wala mena e so tu la fono ai ila ula si o vai nga pe la tele tato fa ta wala la alu limpa senena ai le alu tato fa mo le va sul yo nala le se manatu tato tam fa le me ngata tam fa i le va lima le alo fa to fa la inga ta ua yo e ma o amene yo e fono fiel beta upule o foi sa ia foi la o nanga sa o ia me se foi matu ta mo lo ta fil na waina a matu i Mount Eden Corrections Facilities ta ua i o le vaenga lea o le rehab foi le ma retention sa ia me se foi o le rehabilitations mo ila tau ina ia umana soli le tu la fono to e tapu e ma to e fango ma to e polisi alu le tua wa ru stangata fo o se tangata wa suia ia e sa o ia foi le au maula le na pe e fai mo la tau mo sal tama lea o le alu tua
o so singa mai mission ni tua e toi foi mai te tonu alu tua ai pe la focus tele yele ai e te lele lava loa o nisio ilanto o lo o yele mo mianga le o ndanga le malo lo foi fa tai fa to fala inga o le lo male to malanga le finga malo tutuila i America Samoa le por verso fo ele to pa vai tuai o le ase a anganga i tua tuole a felo inga mo tu lua la fionga After Asiata o se malanga ta ua te malanga yo tato toto mai ma ano tu la vai la tato finga malo i mele tu ya tato ele ai nal pa wal me tau tai nga yo mai la vanga le tu mai fai fa la vela vende fai ngo ba mai fai ngo tai nei ya tato o tu ila i mari voi ma fa la vela vela tato te tu ai uma loinga ma ka samu o lo isi me ke vai le visa o le e pe ya la wa lo ku ila la ya la ku ngi sila pa o tato ye nei tu ila ya peo se tasi na me o le fifa tal no ina po la me ale foi tava pe tato ainga e ore si vola tu langa e foi fa manu yanga e el tu la for normal o America ava pe tenga o isa company nga o sia ya ni oloa o ele e fa tino tono se territory America e la tato pe pe mele sa ile asaki am fanga amaka ile asaki me nga ave le fa o mai tutui a ave la mena America ele ta o ina fa ya tu po e ka o nga fa ku kuila e te mo ho ya la fa mo nya o e fa ngo fie na ave fa ngo fie fa ta o America ile ta walu isi me ye poloka ya America ya isi ta si le tulanga lima se tulanga le ya mar tulanga ho ya Asiat ila vai me yo turisia e tau te o e tau ana o mai palangi mai New Zealand ma Australia e tau ana tau te mai tu wa ile e mo ina le valus fulu afe ya ya la vanga i tutu ai vai nei la le valus afe na male afa o ainga o la ya mau ya Hawaii ma America o mai tutu la ya se tau sa e fato luina fa numero le valus afe na le mai ya sila a tira ata to mo ngal pasende nga foi mai tu fa ya weekend nga ti fa mai ta polo ya pita fa mai ta fanga ine ya pia ya to ya la le al tele tu pe pa tourist fa ka wa tourist pa la la maka ko tourist ka ko ke yo mai fa tele volta le tu pe atina el ta to tu ai fi tele avanga ya ta to mai tu la si mai nei pia ma se tu langa le e ma na ya ma to afia le loto la faita no mo fa si leva le to fa ya a le la te fa longo tu le ya la uli le tapenanga ma le finga tama tai pale mia o le mala o tal noanga le la ye o tal noanga ya tal noa me ano ma poloka ya ma faina mo se wala tau te anga ye lu tele fa no me tal noa ya la uli tele yo le o le anga lo fa ma le manatu la ye tato so i tutuila ma manu ai e so so ni me tato al fa tal noina la wala ya wai e foi ona la ona tu la fongo America o tu ila le o sa tu no tu ma o ti sa lo to pe tato e la lo va inga America so se me ala e fai ko vana ma le finga malu e fesili ya le foreign affairs America fa to ama fai ona fa tino se manatu ma se tina pe ila le tu la se ta le malanga i tu le Paula Alfano no ele la vea o le lisio la ofit o le no for le lisio la fa muri ya o te lo fo ya ma tu ele sili fo ile ta ile tapuan oi ta le la va o te lo o ani o fo me ole a lo fifo ma afu ai le fainga malanga ya o te lo ai fo ale fu ni le la pala pa le to fa muli ya o te le oi ai ma lo fa tai oi o ava no ai o te tau moni la vala usau nonga e pe ole wa mata to e fa lo tu la to e fo i mai ia fengare ngale inga sai ai na masani ai le matanga oi awala ngai sa o isi ta to ele fa pe vita tau e wa halua pe wa tau lilo atu tu mo wa pe wa tau lili fanga i na Asia atu ai foi ai pe la foi vai te mi o tala titi teita si pe ka ke me mika ai ka wa ku mai la America le ku kuila le wa o le tele la fo yo tatou ta vale ma tatou vaenga uma na mai na vai taimi ia
E mo ia nei vai taimi o se ase auta toi vai ni GMC foi na ia tātou Samoa o aso ia. Ale meo le tamasa sa o na sa ia Samoa i la foi vai taimi ia fa mai o me mai Amerika o me mai tutuila. Ai fa vitai o lela a matana toi tala mai le so tanga lea. Ia mama wai foi na ia va no fa ngo fie foi le malanga tui le moto fie fianga ia I fa taunga matulanga fa pena. Ia ai mawai se tamau ai ngam so so ni tamau ai ngo so tātou turu. Ia lau fionga o te loa toi o seanga. Ona tatala leo tātou poras. O tau pole ana nafi na ua vai tu foi wa breaking, wa saule pese breaking news foi lelea tau New York nafi. O ta whapea wui ka whiola ele li ai foi sa atu e lockdown Samoa. Ioi. Ia o lea se o tei tātou e ono toi tau oso ni tātou lockdown po o le ua masani tātou le tūlanga o le whea ngai matalianga o whamai. O le awa o tātou whakua tau masani atua le ola ma le COVID. Ia o le me hoi le uto te lea wa pesi ai e o mata tano atu iei pe whapei o isi ai whamtala mai e leini au. Ia o isi hoi mai o Semu kua i o ki ngā inga kuro le furu. Ia pea o masa wa tātou masani hu. O le meo ele o le polanga e whai aru ruma sa kua ele o se mea leifu. E o le ai ele ise tūlanga hoi le e tue whafo ise manatu e tau te tue kapungi a koe whaingi loka ia ma koe whaingi ni quarantine. Ia le whaua pe panetaia. O lo fia le tātou mtanga luenga fo I le il whanma ia wa lato wa ia tau te wha moe e o fo mai. A wha mai rola fo mai po le ase manatu me loka me le tau toi tal. Ia o le se tus. Ai le fia la vanga la hoi tal no mai la mai lai o nga tusa ma le lato titi. I lo isi tūlanga e wha. La hoi lai wha mai lato e awal pole vale le second booster. O le ae lama tātou booster. Ia. A maua le no mai o mai whaile tui. O orso na vesi mai whapea o le a uma pele. O le whautuanga na le whionga tanga loa Thompson lena. Len sau ni nuspe panetai au. O le awal pole vale. O le okay. Ai a molo no ala te whaisi na booster na. Alo whaftai. O le whai ala second booster. Ala pea sa un tau le whaita second booster. Manaya na tonu le la ua tu tau e whaita second booster. Ia ai manatu foi ia ua alo fatu o le ua mana ia foi le ta fasoa le nei vaenga foi o le porkalame masani le nei fiafi malau fionga ia ai alo fatu foi o tau na fatili foi mo le e wa foi ia fufuanga fa le ainga mar fuanga fa malo manatu ia to mai alo pule sau no fai u ia fa manuia foi le fa panga mai monga so tatu tunu on ta fa ma vai le malau fionga le minister aftai a ja tai mo le vanoa ia o le whaftai Sicilia whaftai a rofa malanga leo le tu po ai mai le taimi tate whaasoa e hoi le pokalamele I le tuftufa ina tufo I man whaasoa ma le si o tātou watunu o mea lo tupu foi nei a tātou I Samoa ia whaftai te lea Samoa whaftai le noftatalo ma noftapua I mai mo si o tātou watunu whaftai mo tatalo ma tapua inga ia rofa te lea tua pule alofa le li tau si uma tātou I o na ao lofa ia Asiata Pule lo fale li fo ai pele mau mal malo si la uftalinga awale tawa vina on tuti tau tau longo o na o na tatou tangata I tulanga foi o ofisi la fia la tau se mal anga I me lo tupu ai pule lo fale li pui ta o se ta fe lo ai foi leva yaso pa ta ya mo ne yaso Asiata ia fa pena yo no fai lo fatele atu I lo fionga le minister a wori tia fo ele tu to tai me ne yaso me so fo fuanga o fai ungo le yaso Tātou whelo ai mau te wana nei whelo ai malea whionga minister ia oro le la momori e yo olo whaanga. Ia ai to e whitapai fo I le lava ia so I tūlanga masani. Ai mo le whiawhi, alo whatele atu whasoi foina. Whasoi foina, alo whatele atu ia olo. Ia whasoi foa, ai lau whionga. Whasoi foa. Ia, ole na ua mai ale whaatala noanga ma le whionga minister o leo ma whare pui, pe ona masani ai. Ia, ua tele fo I le information so le ia so me se fo I o mtau pue, ia ona sila fia. Yeah, I to whaawau tātou proklame, pe mai tātou whaasalau whaapisi desi nei. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com
and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. Ia o te whiawhia e toi whaatalo whātu I le whaapoponga nei o tātou tala mai Samoa lau whatalinga Asiata me se fōi le whaafonga tāpua I le tātou tinu ma lole on sa ili o le fōi ua tātou taunu mai ia wa mata on tau runga ngā luenga matiu tōna nei vai aso. Ia o tātou whai tau aso e leo tau mau. O mole tātou whai tau vai aso, leo tātou whai tau aso, o ne tau runga fōi lea. Ia mamae fōi aso, ia o nei masina, ia lona fitu, ia ko vai aso fō, ia vai aso fō hoi lea, e tau lunga ai mamae ai, ia nei fōi masina le tātou whainga malanga. Ma lona fō lau, ma lona on sa, ma lona fōi le tau ata, tele lau fōi ina, hui ana whea ngai tātou I le tele o pēau langa ma pēau vale, ia o le soifuanga nei, ia ma ngā ruenga le sisili ese, ia o nei ai ia swing o le tau, o le malanga le maliu, ma le oti tono a inga, ia me se foi o le tele o nisi whaalave tupu whaafosei. Ia ae o le alava e mōli mawina le anglele o le tua, o lo tu mau pēa I lunga o le tātou tinu. Ia o le anglele ina o le tua le alava e while mu Samoa, o le mea monia, ana whapea ia ua pei tātou isi atunu ulae I le teimile nei o lae tau whai suru whai solo le tō tele. Le aini mea no whai, ia o le ola mativa, o le mea moni, ia o iese mativa I Samoa, le upu mativa, ne upu nau te loe whai I le vanga fo I le atu a Felika I nai tangata fo I o wale ai angi mea ai e ia o lo lau to afa o vanga wapena o Samoa ia e alanga makiwa ka ole ka ngaka lava ia ia nei Samoa ia o lo manuia mea uma o le mea moni ia o nei o tātu a inga fo I tue fio nei lalulangi ia e te le ava inga e alu ia le whaasoa ma le seleni ia ai whaamuia fo ia I mātou nei Samoa, ia ale tali mai ia se tupe ma se me whapena. Ia ole mawhai o na maua ia sina whai fo I lea mai I tātou whaatoanga, mawhai ngō karua kule kua oi whaangoi mai singa whaasikalo ko kora lātou umu ia masina masima pe awhai ua le se tupe. Leo langa na o tātou nei ia ai whaafatai ai lea tua I mea umalava. Whaafatai fo I o lo mōli mawina leanga leo le tua ia I le tātou ofisa ia me se foi o le tātou vaenga foi me le tātou pulenga le tātou BluTV me le Bluwave ia lau tō wha Asiata ia maa loa le onsai ia watu ai se o na te talaporas ia ua tawhia fusi a te oe ia pa whai ia ai au lia I langa le lei o le tua lau le tue tā ua na vaenga I o foi ia ai whaafua sei mai nisi ngase nisi mai ia le mwhai na tau nuu lau malanga mai. Au leo tātou porokarami nei aso ma tūlanga zaina ia tātou updates. O le tai o le so le asa whai sauninga whaaptoa le soifua maloloina ia ina I le ofisa soifua maloloina I utai whefo I matotua. O le sauninga nei ia o se tau au ina leo o le sosoani ia le whaaptonga fo I lea tā u o le UNFPA ia o le sosoani lea o whaaptonga ne mo sili whia la tunu ia o la tau lea la tau te sosoani I le tūlanga o le soifua manuia o tangata po la tau ia la tau te fundinga ia me o mea fo o manaonga whaapena e au whia I lama le tūlanga wai e li lifa lava la tau au sosoani tūlanga o tinamata mai tai me se lavo tūlanga fo I o I lātou wa maito ia ma vaenga mo mia mo le soifua ia o whanau tama reproductive health vaenga I o lo ilu soani na hui whanaptonga ia ma lo whatasi le UNFPA ia I tutonu o le lalolangi. Ia o le lasa soani o soani nei ia sa whapena o na avisa talu sanga mtanga ruenga lebo H po mtanga ruenga sifua malolohin. Ia il mtanga ruenga o tinamata mai tai a tina o nuu maanga fsota. Mtanga ruenga lo tinamata mai tai ia awele la tutusi ai sianga il whaaptonga le UNFPA. Ta walatu le official whaaptonga le Samoa nei. Ia o whaaptonga le nei Samoa nei. Ia le alana la tutu ina tu le tarusanga le Samoa le UNFPA la langi ato. Ia mwha matu umai ai la so soana nei le ai whaingoa ina le dignity kits.
ia lona winga ia o nei vainga fo ia mo le tamali anga pe afa Samoa la vai se tulang o tamali anga mo fana tine ia mai se ia la tone utina ia mo mia le upulea whaingoina o le reproductive health no winga o vainga nau e si le fia tau fu inga mama ma vainga whapena ia ma le tūlanga o mai tō ia le lai ele fisosoani na ia o leisi vainga ia o tātou iai pē i le soifua maloloina e wha virus ia pe wha ia nisio siama lena wha mautinoa ia e le sui o fisili o pulenga anamtanga luenga le soifua maloloina le ua pipisi nei tono le tātou tino o vairasi nei a wha ia e lua i tu ainga vairasi o le influenza po le flu ia o le influenza A ma le influenza B ia e yaila ma le ngase le le tūlanga fo i lea o alama na o le tangata ia le tātou ia pe o ma me whapena ia ma le siama le COVID le tātou te whenga ia nei o fulula ia lua ia e teitu tusa lava o na unga a pe ona whaamautino mai e le whionga fo ia tangaloa ia o aunga au fiaile me o le vela o le tino o le fiva ia o le tale ia o le soonga po na iwi e tinga ia o po ngai o afo o le tino ngase ia o le mafatua ia ma le tūlanga fo ile o le iwa iwa po le whaapalupe ia ua le mwhai o na whaafengata i se ngai oi ia ma le tawhi o le isu ia o ngai o afo o aunga ngā po symptoms ia o influenza le po flu ia lua le influenza B influenza A ma le influenza B ia au le vaenga le o le tūlanga le pe ona iai le vaenga le o le ala mana vo le tangata ia po le au fia ia lo mama ia ma vaenga fo ia o le fata ia vaenga la nai te tutusa ia tūlanga o aunga ia iai le tawhi o le isu ia o le whaapalupe ia ma le tūlanga fo le ua le manongi le afo le tausami ia o vaenga la ia le fautua mai ia molisi le fia la tunu ia mautinoa ia le taumafa o le vai a uli ia lava le vai le tino lava le malolo ma ia isolate i le fale no winga tau lava ona e nofo le fale ia o tatu ia pe le soifua malolo ina ia o le o mai le tūlanga le monkey box ia o le vaenga neu wha mautino mai e la fiunga tonga loa Dr. Thompson ia o le teimile nei ele i maua ia se skeisa tātou i le monkey box ai o le vai atu i le monkey box ia e taitu tusa lava maunga fulu ia i tātou le teimile nei paule tūlanga o le wha mautino e whaila singa ki ngā inga ke le tolua i le wha aso pe ato le vai aso e tau oto pe ai maua i le wha maile le monkey box ia o aunga la ia i le tawhi o le isu o le ulu tinga o le manawa tinga ta tawhi le manawa ia o le tūlanga o le afu soonga o pōna iwi ia o le whaapalu pē ma le iwa ia ma le tūlanga na i le ua tinga le throat ia po o lo whai ia whai e wholo ia se whaua tūlou le whaafonga la tinu ia po se vaitau mawhafo ia o aunga la na le monkey box ia le laua saunoa ia tangaloa ia o le atu le matai pē le soifua maloloina ia le tūlanga o le monkey box ia e le imaua statou case le ua iai case e lua New Zealand Australia le whaamauina sa latou case ia le sa whaamautino mai ia ona taunu mai le tūlanga le sa mo fuistala whaanono ai le awhia nafi o le sa avea ma German ia o le tātou vaingfo le whaaptonga ia o ka le sia so fatasi Samoa ia o le ala ua tu'umālo nafi le whiunga le sunga ti akono ia le sunga le ti akono ia kasiano le au pepe ia na tu'umālo le ilona Maota ia ma o lea ua whaapena fo'i o na sila fia le tātua tunu stasin na taitai na ilonga fo'i lona tūla e mai o ina ua maliu le sa avea ma taitai o e kale sia so fatasi le sunga ia oka Faualo sui tūlanga lo le o kasiano le au pepe ia e te lani tala anga o le toe ina le nei ia i temi fo'i o whengaila tunu umale ngase a malo le tau sailinga o sona malo ma le vesi i le tausanga o tona ia o le toe ina fo'i le nei po le tamasi na tūla i ma wha malos i le tūlanga o le tutu whaatasi ma le tatalo e kale si uma mo se file mua ia ilo tātu tinu ia ele ngata na te lani so vaenga mana tua i pea i le sunga ia kasiano ia e maliu kasiano ele ile vanei ia on wha mawai
Pea ma le lua vai aso pe tasi fo vai aso ne tu atu. Le fa ma vai mai le tofinga ina ua wa ngase. Ia ma fa pena loa on tofia I loa ia tofinga nei le usu tu langa ia le Prestene fo ile talua ia le kale semutisia ai soli yuli. Ia ile tofinga le nei. Ia le foua mai tawatu wa ave fa mai senga ni se fo o tai fo le tatu tunu ia mai se fo o tai o ni se kale sia ia ile sunga le ti akono ia kasiano le au pepe ai pa wal va ngo te mana tua kasiano le au pepe sta sile o ti akono fefe le ana mo I maua na fa ilonga doctorate ile tulanga le ngana Samoa ia mai le universite le ao Samoa lona winga ia te le se to mai ile tulanga o le ngano ia alo fa pena ona ile afionga ia por sunga fo ia kasiano le pepe ia ai bato fo ia fa mai senga ale tato proclaminei ia hinga ia me se fo o le tina ia o fa nau ia mai so ila to malavo tangi mayala ono le malanga ia al maliu mlauti ia wa fia ai ma vala winai lana ona le sunga ile ti akono ia kasiano le pepe ia ai tawulunga tuai ma tato tala mai Samoa lo to fa Asiata monu ia tele fa moinga le tato tunu ia le fo ia fiafi mai se fo ia o whengai e ma tūlanga o whainga malolonga se ia ulia laso tai au tato to e whela I teimi wha penei ia I lunga o le tato Bulgalame le tau tai ai mai Samoa nei whaasoi fua ia Talofa lava Samoa. O au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua I le au nanga ale Pasefika Family Health Group. E lātou te whaia, tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-up se so o se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele wha ale soi fua maloloina. Tūlanga I ngase o le suka. Le ngata fo I leo ngase o le wha I tulou. E whesoa ni fo ina I wha ititia le tau mawhitapa. Lātou te ao ina fo I peki live hantu medications mō lau ainga. Lātou te whaia fo I social service referrals, food banks. Le ngata I lole au nanga le MSD wha Belu Wins. Lima Waimahia Avenue I Manrewa, Weymouth, ia po le tasi toluono Queens Road I Paimiua. A whapele mwhaiona e fio mai, e mwhaiona mato wantu lo Maota, pe te wala aule no Mayoral nei o le overu se lau, tolu lua o tolu. Le Pasefika Family Health Group, #1. Ia, o le tātou proclamin nau tau taia e le vanga o le fiafi. Aure tia le tua au fufuanga lava. Aure ngalo mai ale tātou proclamin tau taia e iai le tātou proclamin whaapitoa. Ia o whaatatara noa ngala fo ia le tātou ofisa. Meise o le tau sala ia hana o lo whiangai ma tātou ngana whaaperitania. Ia awal whaatatara noa mstasi fo I o mayo candidate. Ia awa lava le luina o le nofofo ile au kilani o le avea ma feipule au kilani. Ia si tasina whaatatara noa ngai mai al tātou proclame ona se so o mai ile au le tia le tua whamanue le tua te taibo le fiafi tātou whiloa ile toe aso antai au. Ai mai le fiafi Asiata whale marumule unanga le tātou BluTV. Alofa tele mo auto soifua mai manuia. Talofa! Talofa, my friend. How's everything in Samoa? I hear beautiful is back. Back and more beautiful than ever, brother. People are social distancing though, yeah? Oh, yes. We're pretty good at that. And is everything open? Like restaurants? Oh, yes. Wide open. Do you know if the hotels are booked out? Oh, it looks like there's a few rooms left. That's good. So what you been up to, my bro? You know, the usual Samoa stuff. Also, I can't wait to get back to see the ainga. You gotta get back here, brother. Soifua malangi mama talofa lava. My name is Hannah Schmidt and I am back again
with our latest BluTV series, Get to Know Your Mayoral Candidates. So if you live in Auckland, you may have been informed that there is going to be an election to vote in a new Auckland mayor on the 8th of October. So what does this mean? This means that you have the opportunity to vote in someone who you feel best represents you. So last week we had the opportunity to interview Viv Beck, and this week we have the amazing John Lehmann, who is running for mayor as well. And let's get straight into it. So John Lehmann, how are you today? I'm very well, and I love being introduced as the amazing John Lehmann. Thank you so much for coming on our show. No problem at Thank all. you so much for taking some time aside. But yeah, let's get into it. So tell us a bit about yourself and who you are and things like that. Well, I've lived in Auckland all my life. I'm got 6 children. I've got 5 boys and 1 daughter, which are a real handful. I've got to a stage in life over the years watching Auckland deteriorate to a point where it's almost like Los Angeles, and it's just becoming unlivable. The cost of living is going through the roof. The council seems to be out of control. They really need to be put on a leash. There's rules and regulations governing every aspect of one's life, and the city is just generally mismanaged, and it's not livable anymore. When I grew up as a young fella, you could, it was a different time, admittedly, but things were a lot easier. The rules and regulations surrounding your property and things like that were a lot easier. And of course, housing was affordable too in those days. But now the council have, with their consent forms and all the rules and regulations, fees, charges. Price of housing is going through the roof. It's not just the land value, it's all the associated costs that council put on people when they want to build a house. And then, of course, you've got the cost of your annual rates too, which is just completely out of whack with reality. And so I figure that if I get in, my history, for the want of a better word, is being in business. I've been self-employed since the age of 21, 22. And I just feel that I can give something more positive back to Auckland. I'm not a politician. I told you, how you can tell a politician when he tells lies, his lips move. I'm not a politician. I'd only be in it for 1 term. I'd only plan to be in office for 1 term to enable me to turn things around and bring things back on an even keel. And that's what I intend to do. That's amazing. So, aside from your concerns that you've already expressed about council and Auckland not being livable anymore, what was the turning point for you? What made you want to run for mayor? Well, I think it's just, just seeing the whole tone of the city going down and down and down, and the costs going up and up and up. And then you've got all this disconnect between council and Wellington. And of course, more recently, the crime thing in Auckland has just got completely out of whack. It's got to a stage where people are scared to live in certain suburbs because, they're likely to get shot at or beaten up or attacked or whatever. So, and that is a council thing. I mean, as a mayor, your job is to look after the people in Auckland. Okay, it's like a family. That's your job, is to make sure the well-being and welfare of the people in Auckland. It's not there just to get your salary and make a few photo ops. It's actually to run the place. And council should have, over the years, been screaming bloody long and loud at Wellington to stop a number of policies they've been putting through, namely the immigration, having all these people pouring into Auckland, putting stress on the social services, on housing, roading, sewerage, you name it. Right. They should have been yelling at government to stop it. But of course, the problem that you've got there is that you've got mayors, and recently we've had mayors there that are aligned to the government, and they don't want to get offside with their mates in Wellington. I have no mates in Wellington, and I certainly will be, putting things right. I make no apologies for standing on a few toes down there. So that looking at, you asked me the question, what was the turn? I think it was a series of things that actually motivated me to do this. Yeah, and I think I can offer something, and if you can offer something, why not do it?
That's great. So let's say you win mayor. What's the first thing, what is at the top of your priority list? First thing I would do is to, and I've put this in my blueprint, if you like, is to send a memo to all council workers that they are the servants of the people. Right. Okay? It's the ratepayers and the people of Auckland that pay their mortgages and put bread on their table. As it is at the moment, we've got a situation where the tail is wagging the dog, and I'm going to tell the staff there to be kind, polite, and give a proper valued service for the people of Auckland. Right. As it is at the moment. Just to add to that, we have been getting a lot of viewers who have shared their concerns that they feel there's a bit of entitlement coming from public servants and things like that. So it is something. Well, they've got you over a barrel, and I mean, this is in all government departments, of course, and they feel that they have got you over a barrel and they can fine you and legislate against you and do this and do that. Those days under my regime will stop, believe me. It'll stop in its tracks. So, as I said, the council are the servants, the people of Auckland are the masters. And then we get into looking at cutting back on some of the excesses council's been into, and we'll work our way through from there. Great. Okay, awesome. So send out a huge memo to remind everyone of their position. Absolutely. Absolutely. It'll be front and centre that you work for the people. They don't work for you. Oh, that's great. And I think, sometimes we have to be reminded, not only public servants, people in general need to be reminded of the spaces that they work in. So, we're based in South Auckland in Manukau, Bluwave. And we've been experiencing a lot of issues in our community, especially with crime. We've had a lot of shops being ram raided. The owners of those shops are absolutely devastated. And we've had a lot of a rise in youth crime. So we can see a lot of crime is happening, and usually that happens because poverty is increasing and lack of people can't afford things, So I think it also goes beyond that. I think it also comes down to lack of parental control. One of the things I would be talking to Wellington about is holding some of the parents accountable for the problems their kids cause society. Right. The other thing too is there's a disconnect in many ways between church and people. And once that happens, particularly with young people, they lose their moral compass and they think it's okay. Just as a matter of interest, I had a friend of mine yesterday who said that she works in the chemist warehouse, and a young lady, she thinks of about 25, came in with two smallish kids, around about 7 or 8 and 9. They went through the shelves, picking bits and pieces up, and this is the kids as well, and then the 3 of them made a run for it out the front door. Didn't pay. They went there deliberately to steal. The photos were sent through to their head office, and apparently they've done the same stunt in 4 or 5 other chemist warehouses. Now, when you've got a situation where the adults, as it were, I don't know whether it was a mum or a sister or whoever it was, is out there encouraging kids and teaching them to thieve, steal from hardworking people, we've got to deal with this. We really have to deal with it and nip it in the bud because, they say, he's rich, he can afford it, blah, blah, blah. Most of these people are hardworking Kiwis, okay? We're all Kiwis. And you've got a minority of people there that think it's okay to go and attack other Kiwis. And I don't care whether you're white, brown, purple, whatever. You shouldn't do it. And whether someone's rich or not, you shouldn't go and attack them and give yourself the God-given right of thinking, hey, it's okay to go and steal from this guy or go and do whatever, vandalise his car. He's rich. That is such a dumb way to look at life. And if you look at life like that, you're in for problems. So how would you solve those kind of issues? Well, as I said, I think the first thing is we've got to make the parents accountable and pull them in. And if they've got kids there that are out of control, make them account. They can't just keep popping kids out, inflicting the rest of us
society with all their bad parental skills, and as a result have a bunch of criminals coming into society attacking us. And that's what they're doing. And it's got to stop. And it will stop. And that's why I say council should have been on to government ages ago and said, look, we got a problem here, let's actually deal with it. But they don't. They say, oh, you know, you're looking at it and having a report done and we've got a think tank underway and, you know, we're going to throw X number of $1 million at this. It's not going to do. Look, just roll your sleeves up, get in there and deal with it and stop mucking around, because you, me, everyone else are suffering because of this. And someone's going to get shot, particularly with these drive-bys, where they're firing through windows into houses where there's small children, which has been happening. And somebody is going to get killed, basically. It's dumb, stupid, and it shouldn't be happening. We don't need it in this country. I absolutely agree that we definitely don't need it in this country. No. So our last question is, I'm going to give you 2 minutes to tell our viewers why they should vote for you, even though you've given us a lot of information on, you know, why they should vote for you. But yeah, well, which camera is it? Sorry, Ryan. the right one? Okay, awesome. So if you look into the right camera, just let our audience know why they should vote for you is... Well, first thing that you should vote for is me, anyway, because I'm not a politician. Politicians have a history of lying to you. They mislead you. They'll say all sorts of things to get your vote, and then in many cases do the opposite or do nothing at all. I have no intentions of misleading anyone, and anything I say I'll follow through with. And I can tell you now that there'll be big changes in Auckland City for the better of you and your family should I get elected. It's well overdue. I mean, I've watched Auckland go down and down and down, the same as what you have, to a point where it's almost becoming unlivable. So as far as the other candidates go, I'm not too sure what their thoughts are. I hear them rabbiting on about going to do things, and but they don't actually say what they're going to do. And this is the thing. No, they don't have any answers. And I've been trying to find out what their policies are. I can't find any. If you go onto my Facebook page, for example, which is John Lehmann for Mayor 2022, I've got all my stuff laid out there. You can read about it. You can, you know, agree, disagree. Let me know. I'd be very interested to hear what your thoughts are, because that's my job as a candidate, is to follow through on the wishes of you and your family and make sure you're being looked after, your interests being looked after, and everything's running as we want it to be done. So have a look at my Facebook page, John Lehmann. Vote John Lehmann for Mayor 2022. Have a look. Thank you so much, John, for coming into the show, and thank you so much for sharing your vision for Auckland. As he said, we will also have the links to his Facebook on this video, so feel free to have a look through and get to know John and get in touch with his campaign team if you're interested. So thank you so much, John. Have a great day, and we'll meet again. Absolutely. Hope so. Awesome. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi autu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless.